Rongkhang constituency along kido la sel hel group atum do an atum afanstame birta kimi alam the la bangke nali tum la so video along si thek molong po kopia birta kimi ma la bangke nali tum ke claim nang jila bangke la so YouTube channel long jong si nali tum nang ka humri milang pulte so YouTube channel nali tum subscribe nang po la pen video nali tum share po nang po Dalo pula nali tum berta kimi la bangke arjupon long ikpo. Tani non pathek pen Rongkhang constituency self help group atum kido an atum apan kopia berta kimi ma la so puthagle non lang polonang la pen chithan polonang. Tani non pathek pen chithan polonang komantuar ni si Rongkhang constituency ala suri ke batangka kilong ponjima la so puthak lang polonang la pen video chengche aprang na litum comment box along dam pen tok dam ikon kumama tum si la suri ke ba farman ki dam tang hut ka apply dun ma nalitum prapjin pen comment box along tok ponigon tange non pati ek pen chithan polonang kumantuar ni si Rongkhang constituency la suri ke batangka kilong ponji bakiron ponjima la so puthagle screen alone alitum teknologi nilong do da isialo da fresh notice da kepi pondo nalitum thek polong po financial assistance to self help group under Mukhyamantri Mahila Uddamita Abhijan in Rongkhang constituency lapen the government of Assam the government of Assam is pleased to announce that under Mukhyamantri Uddamita Abhijan Self-Help Group SSG in Rongkhang constituency will receive financial assistance of 10,000 each. Let's say government of Assam hin bestame ki damtang hustame publish ba pangdak poni gelo je Rongkhang constituency along stame suri ke batangka labang ke ron ponik popu lasi ke ronjia det bani linona ni tumhanang than pechini ponik po nali tum da screen along thek polong easy the formal distribution of financial assistance will be take place on 28 September 2025 in the presence of the Honorable Chief Minister of Assam Dr. Himanta Biswa Sharma lasi da kiron ponji la check kiron ponji batangka kiron ponji adet la bangke la sochiklo non ki bangsi 28 September 2025 anisi suri ke batangka la bang so check bang ron ponik po la pen kiron ponji abang fu la bangke ki tok pona ting bolte ake hai Dr. Himanta Biswa Sharma hin pensi ron ponik po puta la dag bangke ki tok pon la bangke dolo asila son lo this entity says to promote women empowerment states rural and entrepreneurship by providing financial grant. The government aims to encourage the sensitive income generating activities in self reliance and create awareness of the economic development at the grassroots level. Nasilabang sotangka labang ke especially la self help group atum apan si panong piglo lapen kampanong pibang la son lang litum paching thori nang la so tangka pen business aso paklemi inang lapen ka prek long hong pen stame la bi wo kapang reng la hai pen si ki people no la hai kinam pen ba paching thori inang pusi la so tangka la bangke ki people no la se la son da Mukhyamantri Mahila Uddamita Abhijan Relief Government and wearing con dagbang unimportant elo like to makedali tumsi like already chini po themanili la soputhak stami video ki pitang doi golo la se non la Rongkhang constituency la bangke kiron ponjia der la lena litum danglang ikon la ke la sochiklo la 28 September ni si suri ke batangka la bangke longpon ikwek po la pen nalitum jong si apply dun pulotang te la bangke long ikwek po 100% lo la sotangka la bangke self help group atum bangke ba bangkri hini le dosta mi alang litum jong si jogdun ba apply dun pulte la bangke 101% la bangke long ikwek po la sinalitum puthot comment along talk to non je kumama tum si ka apply dun de ma la pen la suri ke batangka long log penalitum kopi asai si ki claim easy mala tanalitum comment box along talk penalitum than pachini ikon la sila pulo kironjia der labang ke 28 September 2025 ani sirwan ponik po la benili hola official notice
government hin pen kapik lang la sop notice tamen ni no nani tum phan pik lang pon tu ikpo labang kela government hin pen kapik lang pon notice lo nala nali tum thek ponong ji distribution of less than 10,000 seed money nali tum dak thek ponong po la sikidam ta hor labang ke nali tum dak thek ponong po 20 kidam ta chiklo 22 August men se cheng pon iglo nalbari long 22 cp pon lo pen jagi road long 23 ani cp pon iglo 23 August la pen margherita long stami 24 August cp pon lo dubria long 25 August CP pon lo la pen Patharkandi la so constituency long stami la so chiklo 1 September ni CP pon lo la pen la bangke atumi lo Hozai district long la bangke 2 September la bangke pipon lo la pen pini ki pipon ji la bangke nani tum theklong ji Jalukbari long CP pon ikpo la pen Jalukbari pen la Harigada long si ta suri ke batangka la so check bang ada ron ke ron pon iklo la pen la son data sedak non kiwang jilang penab labang ke 4 September lo la sedak dikia joli long se pipon ikpo la pen 6 September ni labang ke mankachara long se pipon ikpo la pen la son thak 16 September la labang ke goripur long se pipon ikpo la pen la son thak Bishunat district long stami 25 ar ni si puthot pipon thu ikpo la pen Junai district long stami 26 ar ni lo son thak dak 3 Sukia long labang ke 27 September si pipon ikpo la pen kijutsi la 28 September la bangke Rongkhang along si pipon ikpo Rongkhang constituency long si Rongkhang polte la bangke West Karbi Anglong lo la si non la suri ke batangka kiron ponji adet fix pon la bangke August pen September chiklo kiron ponji constituency an la dak bangke la list long bangke la si non October la pen November afan stami list bang paklang dapo la so list ating pen se alang litum la suri ke batangka bang ron ponikpo la se hola non October la pen November along kuma konana da constituency ne kedodonji la bang puthek khilang stami update long lo pulte ni linali tum panang wan pithu ikpo la se sonson update mate la sonson na video na litum kilang long verje fan la so YouTube channel la bang kenali tum subscribe nang po la pen comment box long ke tok na litum ting ni agree na litum kumama sila suri ke batangka fan na ke apply dun ma la pen la bang so suri ke batangka long lo pulote na litum copy SIC ke claim ejima la ta na litum comment box long tok pen than pachini gon la pen video kan masterun share gon Rongkhang constituency rat tuman stami pachini igna la pen palang igna la si domei thakme kadukavi Karbitis 2.0 YouTube channel long kelangara doana fans tami nilhin pen kardom